reka dusabe badatabukwe nabo bazi. Abanyabyinshi bose nimuze twizihiza uno munsi w'umukwe wacu Aroni umwana wacu. Abihanganye mwese mugashika hano, abanyabyinshi n'abagore bacu mwese nimuze. Biragoye kuvuga kuri uno munsi w'umwana wacu. Njewe uhagaze aha ngaha njewe sebukwe. Abatari bazi sebukwe n'abahagaze bamwumva ni jewe sebukwe. N'umwana wanje wa kane mu bakwe banje nteze yombi ni umukwe wa gatatu. Mbere yiwe hari babiri, hari uwundi watambutse turi kumwe na muramu wiwe hano w'umupfakazi nawe. Ariko kuvuga nteze yombi uno munsi tutakimufite biratugoye kandi biratuvunye mu mutima. Ariko kubera ibihe byatugezeho bitari by'umuntu umwe, nka kujya abakera bagaza bavuga ngo urwo mbonye, sino bivuga ngo urwo mbonye cyangwa ngo urwo twabonye. Ni ikibazo rusange rw'ubwoko bwacu twahuye nabyo. Iki kibazo cyatangiye kera. Nje uhagaze aha nahunze muri Murere, ndatekwa muri Murere kubera ruriya rwango rw'abaturanyi bacu, buriya bwoko bwatwanze. Nigeze guharurwa mu bapfa. Cyagihe mwumvishe abanyagatongo bapfa cyangwa abanyakirumba, nanje nari natetswe ico gihe. Nari umwana mutoya ariko uzi ubwenge. Bigeze kumparura, bamparuza imbugita mu mutwe. Bakuru banje na data wacu hariya mu Gahuna bahunze, bahunga n'inka ziratekwa. Iki kibazo cyatugezeho n'ubu kikituriho ku mutwe, cyatangiye kera. Uko mpaye mbabwira uko ni ukuri. Tumaze gutekwa, njewe natekanywe na ba mama n'abarumuna banje, twara abahungu 5 n'abashiki bacu baharura abahungu. Baravuga ngo twese baradushinja muri iryo joro wa munsi kuri Kirumba. Ariko Imana izigena ibihe, tuva aho ngaho turahunga tuje pfo. Nshatse kubabwira iki kibazo kijanye nteze yombi iyo cyaturutse kuva menya ubwenge. Duhungutse hariya muri Minembwe, twarashitse tugira amahoro. Bene ajya amahoro yo gukoraho. Umunyamurenge twari tukiri bamwe, twari tukivuga rumwe. Ariko kubera ibihe biguma kuzamuka bizamuka, jewe naje intambara itaraturika. Ariko dusiga bariya bacu baracuze imigambi. Abagaza baturuka
bagapfira za Rurenge kuri Matanganika bagenda bica umwe twebwe tukagira ngo ni ugukunda amafaranga ni ugukunda kunyagwa naho ni imigambi yatangiye kera ico gihe tukira abana ba data nibo barwanya iyo ntambara kugeza kuri uno munsi twaze tugira ngo twayihunze ariko kuko twabyaye turatunganirwa Nteze yombi avuka muri uru rugo rwanje ari umwana witonze ndamushimira arabyara urumva umunsi ashaka mu rugo rwanje nibwo nashingiye uno muhungu wanje mukuru twama tugira umugisha abana barabyara urumva siza abana 9 takwa Imana itari nico gituma navuze ngo sinovuga ngo n'urwanje n'urwo mbonye n'urwacu twese abanyamurenge nkaba mbabwiye ngo ni muhumure abanyamurenge mwese muraha turavukana twasangiye akabisi nagahiye Nteze yombi azize urupfu yombi twaherutse kuvugana ari mu Rurambo kubera twaherutse kuvugana jewe bamuhaye ikibari yasubiye mu rugo arambwira ati muzehe mugerageze murebe uko mwotugirira twebwe hano turapfuye abana bambaye ubusa ko barajya ubusa mpamagara mukuru wiwe ari wo muramu wiwe bakoze ifaranga bose twohereje amafaranga arambwira ngo yayabonye ubwo twakoresheje imbinu zose n'uyu mukwe wanje dushakisha abantu tugerageza gukaba ifaranga ziririya n'iziri hano turazitanga naze nzicisha kwishije make kandi washakaga kumenya ubwenge bwa Nteze yombi mwaregeranaga mwembi mukavugana ukumva ibitekerezo byiwe yari umugabo kandi abatamuzi bagaza bagira ngo niyenda n'intumbwe ariko mukuri yari umugabo w'abagabo yari umugabo w'ubwenge yari umugabo w'igihugu kandi apfuye ari intwari ageze mu Rurambo yavuganye na muramu we uyu w'umupfakazi niwe wamusanze ku murongo abari utubwira ngo Nteze yombi yamubonye mu Rurambo turavugana kugeza babatumye ari ku Kirungwa Nteze yombi ntabwo tutavuganye ntabwo yikandagiye ngo ndisebukwe Nteze yombi yari umugabo jewe nayo Nazare tutakaje imfura n'ukuri ngira emotion nyinshi ngira agahinda kenshi kubona Nteze yombi apfuye tutari kumwe ariko reka nshimire bari abarwanashaka na gatatu baje kumbikira numvishe umutima wanje uhagaze ndavuga ngo Nteze yombi aguye ku musozi baramusakije ariko nyuma baza kuduhumuriza yuko bagerageje imbaraga zabo zose bajana umurambo bamuhamba mu rugo abana baramubona ise na nyina baramubona kaba nshimiye bari abasore bakoresheje imbaraga zose kandi ko baradupfira mukuri guhari kuriya umusore wanje yavuze ngo dukwiriye kubumwe jewe ndi mu gutekereza aba bantu bavuga ngo banga ubwoko cyangwa bafite amacakubiri mu bwoko nibyo biza bimbabaza cyane kandi tutakiri mu gihugu ariko bari abantu baririye bose ni umuntu umwe kubona ngo umurambo uguye hariya barawumanuye umurambo bawushikije igakangara mwumva izo mbaraga n'urukundo bari abasore bafite abantu bari mu kuvuga ngo nta bantu ngo bari mu gupfira ubwoko ngo cyangwa ntatsembatsemba riri iwacu mwumva imbaraga bari abana bafite cyangwa bari abasore cyangwa bari abagabo basigaye hariya
ariko hamwe n'ibyo nkaba nshimiye buriya bwoko bwose, iriya ngabo bariya abahungu bahagaze bakarwanira ubwoko kugeza kuri uno munsi, niyo inkota ikibe iri hejuru yabo. N'abariya abana duha tuvuga ngo n'imfubyi, natwe twavutse turi imfubyi, icoge mbaye mbabwira twarakuze ubu turabagabo. Iyo aba twari dufite igihugu bariya tibari bakeya, nteze yombi tako atari yagize adusigiye imbuto tuzibuka, nteze yombi tapfuye ariho, abahungu 5 n'abakobwa 4 ntako atagize, nteze yombi tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Nkaba mpumurije n'abakwe banje, mugende mwihangane, mufatane mu nda n'abarumuna banyu n'abakuru banyu, murebe bari abana. Dore umwana mfite yamunzaniye afite amezi 8, ubu n'umwana w'imyaka 15, niwe turi kumwe mu nzu, abandi bose narabakosheje bari mu nzu zabo. Ariko hamwe n'ibyo mugende mukomere n'uwo mugambi wari ufite, natwe yari yabitubwiye, inka yanje niyo afite. Mu rugo rwanje twategetse inka 2 zo guheza bari abana basigaye. Famiye Mwangereza batanze yindi nka, izo ni inka 3 zivuye mwasogokurungereza, twategekeye ruriya rugo rwa nteze yombi. Murakoze, Imana ibakomeze kandi Imana ibihanganishe, dukomere. Imana iracyafite umugambi wacu. Biriya nibihe byaje tutomenya aho byaturutse naho bizusuriza, ni Imana ifite biriya bintu. Ntimutekereze ngo n'umuntu wabizanye, kandi nta muntu tunatezeho kuzodutabara. Ni Imana izorangiza biriya bihe. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Imana ishimwe. Ijambo rya mbere ni ugushimira abantu. Turabashimira mwebwe mwese mwadutabaye, Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'ubugira kabiri, turashimira itorero, dusengera amatorero atandukanye n'abavandimwe banje. Ndashimira itorero rya Rehoboti, ndabashimiye byimazeyo, Imana ibaho umugisha. Aba kabiri ndashimira Siberika, jewe mbariza muri Siberika 2, barizwa mu hano Umoja ya Mombasa, nkabamo n'umuyobozi. Ndabashimiye cyane, ndabashimiyeho byabaye ngombwa ko natuma delegation kugira ngo tubane nabo. Ndabashimiye aho bari, Imana ibahereza umugisha. Ijambo rya gatatu, ndashimira abaturi kumwe hano Abasita. Muri abantu beza, muri abavyeyi beza, turazirikana ibyo mwakoze, mwaraye ku majoro kugira ngo uyu munsi ubeho. Imana mwakoreye ibaduhera umugisha. Ndashimira n'abanyakarere k'iwacu, ndashimira akarere ka Muriza bababanye natwe umunsi biba zabaye tutaraha, ariko bavuye batuye, abatuye Kitengera, abatuye Rongaye na za Kasarani, za Gidurayi, twarababonye. Imana ibaduhera umugisha. Ndashimira na itorero rya Apostles Kitengera, nabo turasengana nabo i Mombasa. Nabonye umushumba yaje nawe muje duciye bugufi, turagushimiye cyane kuba mwaje gufatanya natwe, turabizirikana. Imana ibaduhera umugisha. Kaba nshimira n'itorero rya Gospel ryaduhaye ikibanza, Imana ibaduhera umugisha. Umushumba duciye bugufi. Kaba nshimira na mukuru wanje Zikia, ni mwiza, ni inshuti yanje kandi tuzatuzumva kimwe. Kimuhamagara yazumvise vuba, service namusaza ikora neza kubyo nayimusavye, nawe ndamushimiye. Ikindi ndashimira ba data bukwe, abanyabyinshi aribo barisi basebukwe umuvandimwe wanje. Namwe turabashimira kuvyo mwakoze, twarababaranye kandi tuhaye pole. Ibibazo byabaye rusange nta kundi twabona tubivuga, ariko ni ko Imana yabishatse. Namwe tubahaye pole kandi turabashimira. Ikindi ndashimira abantu bose muri rusange, hari abaduhamagaye, hari abageze mu rugo. Ndashimira n'abavandimwe bari hanze, harimo abakuru bacu n'abashiki bacu na ba masenge, nabo ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Ngiye kuvuga ubuhamya ho gatoya bw'umuvandimwe wanje. Jewe twari duherukana kuvugana nawe ku itariki 15 z'ukwezi kw'Icyenda, twavuganye ari mu Rurambo. Ibi bimaze kuba babaka amatelefone, titwongera kuvugana nabo,
ariko nabo nagiye mbashakira aho babanaga bukensanga babatumye ahandi. Ariko igihe duherukana kuvugana nawe hari izo yarimo ambwira duhana gahunda ko bizakugwa mu kwezi kwa 4, ariko kubera Imana ko ifite umugambi unyuranye n'ibyo dutekereza tivyakunze ko ageza muri uko kwa 4. Ariko izo twarimo tuvugana nawe ni hejuru y'urugo rwiwe nyine kubijanye n'ibibazo biri ruguru, yuko bamutuma ku Ndondo yari afite umushinga wo kubaka inzu, ariko tiyabaye akibikora kubera impamvu z'akazi n'abira bibazo ubwoko burimo. Araza Murambo ntaco arabikoraho. Ico gihe arampamagara ambwira ngo ni muhinka yiwanje. Ndambwira ati nka ni wowe uzifite njewe sinzizi, genda urebe inka uhisemo uyicisha urwo rubanza. Ngo aje kumbwira arambwira ati ntakeneye inka mu mafaranga. Ndamubwira ati inka nzayiguhe mu kwezi kwa 4 uzubaka iyo nzu yawe. Duhana gahunda ko amafaranga nzayamugezaho mu kwa 4, ariko kubera nyine kw'Imana igira umuteguro wayo apfa ntayimugejejeho. Ariko umuryango yasize abana, tuzakora ibyo twari twemezanije na mukuru wacu, kandi abana tuzabarera neza. Ngiye mu buhamya bwe gatoya, mukuru wanje yari imfura pesi, ibintu zo kwirirwa tuvuga dusigiriza. Yari imfura, ni umuntu mwaganira icyo muganiriye, yego ni yego, oya ni oya. Ariko yakoze neza mu gece, yabanye n'ababyeyi, urumva twebwe twaraje iwe arasigarana n'ababyeyi. Ariko mbere bwa mbere ashika mu Rurambo nsuye inyuma ho gatoya, jewe nashatse ko acika ngo azina. Ngo aje kumbwira arambwira ngo ntiyosiga abandi. Sise wewe ni n'abana 9 urabasize nanone nti muri kumwe shakisha uburyo ucikuze. Ngo aje kumbwira arambwira ngo ntiyocika ngo asiga abandi. Ico gihe ndetse agira igihe mushakira kuri telefone ya komanda we Majoro Bizima wacu wayona, bigeraho ngaho nazampamagara Majoro Bizima akanga kumumpereza. Naho impamvu yanga kumumpereza nashaka ko wacu acika, kandi nawe ngo arangize aja kundega nta kindi ari mu kunshakira, ari mu kushakisha uburyo ndi bucike. Ariko kubera ubutwari nyine bwiwe tiyashotse aza nk'uburyo abandi bagiye baza, twese twagiye ducika nako twagiye duhunga, hari n'abandi bagiye bazadusanga hano. Ariko we kubera ubutwari bwe yakomeje kuguma mu gihugu. Naho mukuru wanje yari umukristo. Abavandimwe buriya tuba tuziranye kuri byinshi, nta yandi twari tumuziho. Yagiraga umutima mwiza, yari imfura, yari umukristo, nta bindi twari tumuziho cyane. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya ndashimira n'ababyeyi babaye mu gikoni. Hari abo twabanye kuva twabanye mu rugo iwanje kugeza n'ubu baracahari. Ababyeyi simbavuga mu mazina ariko barizi. Imana ubaha umugisha cyane, Imana mukorera izabahembe. Sawa, umuvandimwe wanje tumishuruje iruhuko ridashira.